Ćao svima, ja sam Uroš i nastavnik sam engleskog i nemačkog jezika u jezičkom centru Equilibrio Kids and Teens. Često nam dolazi pitanje od roditelja kako motivisati naše najmlađe polaznike da aktivno koriste engleski i nemački jezik. Glavni motivatori su igra i ljubav, a mi ćemo vam u narednom snimku pokazati kako to mi motivišemo naše polaznike da se služe ciljanim jezikom. Okay, go. So, we jump inside and we say bye-bye Serbian, okay? Look, bye-bye Serbian. Buki, bye-bye Serbian. Bravo. Bravo, Sergi. Bye-bye Serbian. Nice, okay. A ovo je samo delić atmosfere koja se dešava na našim časovima, zato požurite, upis je u toku. Vidimo se na demo času.